v pohode vedúci. Poď takhle. Jedna, druhá noha vedľa seba naram. Dobrý? Jasné. Vy vidíte v pohode? Jo, vystrčil nohu víc. Pozeraj dolu, takže práva v poriadku. Kukuč. Práva v poriadku. Dobre. Smej sa. Tak, ideme. 3, 2, 1, jump! Pekne. Ruky, výborne. To strašne škudle, ale ne. Nie, to sa len zdá. Ale zase na jump. Ty, podívej se, kam lítá. Z katapultu by to bolo dobrý. Rozpáš ruky, pozeraj sa, kto vám ide ti lanou. Hore sa pozeraj, nie dole na veveričky. A čo? Ale už Nech si nacvičia. Karabinku do karabinky. Máš? Rozpáš ruky, ťahme ťa hore. Tati, jak nás pustí dolů? Půjde sami. No super. Ťa nevypadni z toho. Neboj sa. No čo, všetko v poriadku? Vláďa, všetko v pohode? Hej? To bych se nevyzbal při tom vytahování. Kde? Tak čo, musí Vláďa potom na hlavu? Pozri sa. Minulú stredu Gordon strajali, teraz Gordon Tantra. Teraz postavme.